Ay, doy, mabila po pa bengkele eh. Ay, apong pa inakukain na eh. Di mo kuli masarong nga, puro maka. Ay, doy. Adi ka pa bengkele kay macawi eh. Ay, pare, nini bosing nini. Palawawuri na siniheta ikang eh. Palawawuri na. Bengkel keliling. Ah, susula dami. Ang kabengkel kelilik tuh eh. Pak bengkel tuh ngamuki aja. Iya. Masa pak bengkel jadi-jadian? Tania, pembengkel janda. Dia mah bengkel motor? Iya. Napa cucu binaten nih pak bengkel janda apa? Ero cepus torong na. Ma susula dami. Iya capus torokku. Apa tuh sisa? Kurut torong na. Bau na. Bangka. Lagi koro. Pakutanang Apa? kadapin na bola na. Yasangi boli janda yaro. Oh. Turun mesin makan jala deh. Si ketemu dong kara. Oh, iya. Oh. Coba kare. Bahasa nih. Mana kok? Apa dia tumben kali kagak motor aku? Tarung nih. Lah, apa nang kupak bengkel? Sandal tandu sedikit kume. Kada kume lepas tae. Kula pare na dapat sampo. Sampo bari na di kapang ni tay kalada ay deh. Ba. Angkore tahu menjelo kugutan lain ro bola na janda boli. Nah ka makutan lain ro bola janda boli. Iya mo. Oh, jadi pale. Mapai. Deh yo, maka taruh yo aku bara-bara ku. Bengkel ba janda ka, angka noro na pedaka. Kada? Angka janda noro melo yanu. Bengkle, tur masing. Kay ka bau na. Maka botong itay na. Iya sa kula tuh lima din itu. Iya, kan? Untuk pako. Serudi. Ya tu sirau itu na kaliwala ada samu sana na pudak kwarto. Bengkele, kali ada salah gitu mel bengkele. Iya, masa gaya manu mo pamasina aku. Masa gaya sa kadaya mah semakin di depan, janda semakin di depan, istri orang semakin menantang.